Hadian kejingon yang kerana suk ke HNLC, kawai ke kynhun geng atiar kalami thymmai Ri-lum Khasi Jaintia, kepala tip kerteng kumkan National Liberation Council of Nongialam. Kini kejing don jong kini ke kynhun geng atiar berthymmai, kelapau pertai dah kejing yok kem ki Pulit, ia bon ki Dkhot nak keleng ki jaga jong ke Ri-lum Khasi Jaintia Hills, hagas ngi balang. Ketkum kejing itu Deputy Inspector General of Police Eastern Range, David Nestel R. Marak, ulayat hu bakani ke kynhun kelayat dialog bat ke kynhun kaikhlaw na Nagalan, NSCN, bat keladai ban pa ya ke kynhun ki Dkhot ke first batch ban nit hikai siat cha Nagalan, haga khanyu tarik unailar arajar arpulai. Uni uhe Pulit upentip bana pedeng kini ki basakem, uwe ude chairman, Commander-in-Chief, General Secretary, bat ki Area Commander ke West Khasi Hills, bat Jaintia Hills, uwe unang penduduk Dkhot, bat uwe bat ubabo jing to lem bat laingot ki erang. Ki Pulit kila register kes kini ki brio hapo ke Crime Branch Police Station Eastern Range, bat la pengat iki hapo ke kendon IPC, bat Unlawful Activities Prevention Act.